I poslušajmo ljudi, evo nas, igramo Outlast. Jeste, nastavljamo. Dugo nismo igrali, ali šta vam kažem, imao sam školu, obaveze, plus mi FBX nije radio, sve mi je zgličano bilo, pa sam se prebacio na Fraps. Pa, bez da pričamo, ajmo lagano da počnemo. I evo nas, prebacit ćemo se u video. Ok, gdje smo stali, da su nam ocekli, nisu. Konačno, ok, nisu ništa uradili. Pa ni baterije više nemamo. Hej, jebate. Ja, ladno, ne vidim ništa, ok, nema veze, ajde će, počnemo opet. No, ne. Vidim te. Vidim te, čuti tu jebote tuta bugarin. Samo toči. Kome ti bre šta je ovo, baš iza mene i to šeta. Šta je ovo? Admin block, jeste, baš tako. Why would you do this to me? Pa prvo htio si da me odsečeš jaja. Ja trebam sad da radim nešto sve. Ste vidjeli kako je zamahnuo? Bote, zamah. Čelan ima, ajmo. Sve nas. Razbili smo se, šta da vam kažem. Aj mi reci da ne moramo više s ovim likom da se zezamo. Otišao, nema veze. E sad, hajmo ovako. Šta ovamo? Pa tamo ne bi trebali da idemo. Baterija, jeste. Baterija, reloadu, ovo, molim te. Ok. Ljudi, ja tu vidim exit, ajde reci mi, molim te, da mogu da izađem, samo reci mi. Šta sam očekivao? Jebote, find the key to access the mail order. Znači ja nađemo ključ da bi otišli u mail door, ajde, nema veze. Koga briga. Gde smo mi bre? U nekoj kuhinji, pa kuhinja. Što da ne? Ajmo vamo. Što je ovo? Ne, ovo... Ljudi, ja ne bih hteo, hvala Bogu što sam pobegao, pošto mislim da bi ovako ja bih završio. Je ovo? Pa ovdje možemo košarku da igramo, je li košarkaška lopta negdje? Nije. Ne, vez. Ajde, samo požuri. Ne mogu ni da skačem koliko sam se nalamio. A gdje peva on to, jeli? Šta je vamo? Šta je ono? Eno ga key, ljudi! Eno ga key! Evo key. Ko je ovaj? Joj. Beži, majmune. Ja ne mogu s ove strane. On može uđe ovdje? Ne može. Ok, smo mi to tu. Dobar, ljudi. Sad smo ok. Ajde. Jevate tuta bugarine. Iza mene.
Uspjeli smo, ljudi. Aj, tako je, beži bre tamo koja si ti meni da dođeš tu. Dobro ljudi, pobegli smo, ajmo. Sad, šta mi trebamo da radimo, beže? Find the key to access, pa imamo mailboard key. Znači imamo ključ, dobro. Sad, opet kroz ovu kućnju. Sad će mi nešto teško sjebalo u ovoj kućnji, to ja znam već. Ali ništa, nema veze. Ajde. Šta je ovdje? Hoće vidim šta je ovdje. Evo još jedna baterija, nema veze, ajde bateriju ću tu smo. Ok, exit, ajmo, šta je ovdje, stani, ovdje je emergency evacuation, dobro, ovdje nema veze, ajde, nema veze, ajmo. Dobre, je. A šta sam očekivao, šta sam očekivao? You can hang like the rest of them. Jao, ne. Jao. Ako se završi igrica, ljudi, ja ne znam šta vam kažem sad. If this is you on the honeymoon, I hate to imagine our anniversary. Šta da radim ja? Hold still. God damn it, what are you doing? Hajde. Damn it, darling. No, you need to behave. Jo, moramo ovo. Yes, ladno smo uspjeli. Uspjeli smo se da se izbavimo odavde, konačno. Beži bre od mene. Beži bre od mene. Beži bre. Maš. Eto. Sad, ajmo da ga snimimo, izinatit ću ga snime. Ajde. Gdje mi kamera? Haha, ti si mrtava, ja nisam. Ajde, dobro, idemo mi. Znači, samo da znam da kažem znači. Pomogli smo ovdje. A da, on je ovo odključio, zato nismo mogli. Dobro. Možemo, okej, ajde. Nema nikoga iza nas, nema. Okej, šta je vamo? Mail duvar, pa naravno. Ajde, dobro. Dobro, ljudi. Šta je vamo? Ništa nije tamo. Šta sam očekivao? Vamo. Učitava se, dobro, učitava se. Ajde. Ljudi. Pa, to je ovo iz prvog dela gdje je ovaj naš Father Martin gdje je zapalio ovo. Ovo mi se dopada, da, brate. Okej, ajde, nastavljamo mi. To nas ne znam. Šta? Let's just say he's dead. Ljudi, pa to je... Moj bože, to su ovi specijalci, jel me zezaš, a nema šanse, brate, idem ja. Znači, sve se sad poklapa, izgleda je ovo ista radnja. Je mislio pucanje na mene, ja gledam, what the fuck? Što s njim? Ne znam, evo su tamo. Možda me vidi. Ne vidi me, ništa, nema veze, ja sam u mraku. A bolje ja da idem, bolje ja da idem. Bolje ja da krenem malo, bit će mi najbolje. Neću ja da ništa radim s njima. Ajde. Pa sad je dan, evo ga ovo što gori, brate, kako dobro. Ali mnogo je ambijent u ovoj igri, mnogo dobro uređen. Ajde, sad mogu da hodam, mogu da skačem, ovo naravno oporavio se, okej, šta je vam? Okej, ajde mi krećemo. Fuj, preskoči ga, preskočio sam ga lagano. Ne, ladno. Pa odavde smo... Ovo je prva igrica, ovo je onda gdje smo ušli, gdje me onaj TV bre plašio. Dobro, da li možemo? Ne možemo. Jao, kako dobro urađeno. Whisleblower je bolji od originala. Da, uzeli smo ovdje bateriju, Miles je uzeo bateriju. Okej, šta vamo ima? Ništa posebno.
ovdje, znači ovo se sećam da je ovaj zatvorio, šta je vamo? Pa samo normalan već je, a? Jebate. Sve što smo prošli u prvom dijelu je zatvoreno, razumem. Da, sećam se. Šta sad da radimo, šta je ovo? Chapel, pa čekaj. Pa ovdje smo pali, ne seri. Ljudi, ovo je perfektno, brate, ovo je perfektno, mnogo dobro. Mnogo dobro uređena igra. Ja vidim otvorena vrata. To je dobar znak, ja bih htjela. Mr. Park. How the fuck are you still alive? Let's make a deal. You help me, I'll help you. Reći, ajde ba. God, I'm stuck like a pig. Šta ti to držiš u ruci, bajo moj? Bajo? Ja vidim to, ajde te zaobiđem. A šta sam očekivao, Ne, ladno. Ajde, tu. Lagano, uff. Neće da nas da strgne. Neće, mi smo okej. Dobro. Aj mi reci, Bože moj, da možemo da izađemo i da preživimo, barem Waylon da preživi. Ovaj lik se zove Waylon. To sam tek sad provalio. Gdje je ovaj smrdljivko? Ovaj ga raskomadao, brat. Gdje si, bajo? Kaki si ružan, bež tamo. Mogu ja da zatvorim ova vrata? Ne mogu ja da zatvorim ova vrata, ma jedi bre jaja. Ajde, nema vez, idemo. Još jednom samo da snimimo ovo govno. Brate, kako dobro. Tamo, mrzi me da idem tamo, nećemo tamo da idemo. Pa to je od Milesa, ovaj džip, njegov auto. To idemo, ajde, barem dođi do vamo. Možeš ti to. Ti si legenda, ajde. I šta sad ovdje? Ajmo još jednom da snimimo. Kako dobro. Enter Miles's Jeep, okej. Ajde, ulazimo. Uđi! Znači, sačuvaj pro... Je to? Ljudi, pa to je Miles, to je ovaj iz prvog dela, Miles. Ladno jeste, jel me zezaš? Ajde, beži. Beži! Ajde. To! Kreni. Lagano, ljudi. Ja vam kažem, ovaj lik iz drugog dela mi je omiljeni lik ikada, brate. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. We got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. Da? You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Iskreno, ko šta su mi uradili, ko šta su me proterali da gledam, ja bi ih odmah. Mogu da kliknem left mouse button, da kliknemo boom. Lagan. Šta je to? Znači, ljudi, igra, drugi deo ove igre, perfektan je, znači nema bolje. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Možda ono kad izađe Outlast 3 da krenem da snimam. Ako više to želite. Recite mi u komentarima još neke stvari koje želite ja da snimam i
to je to. Pa imajte dobro veče i peace!